Byagambwa Bishop Johnson Twino Mujuni oli omuleberezi wa Western Kole Diocese obu yabali aha mukoro ogwo kwigura henju y'omubulizi ow'ekanisa ya Sazinga Church of Uganda aha mukoro gwo kubatiza hamwe na no kwiguraho oburaro bw'abaana babojo abishomero erya Sazinga Primary School erikushangwa omugombora ya Katenga mu district ya Mitoma. Omugasho Hasani okuba omugasho omuka yawe eyozirwemu ekayaso kozirwe kwazamu yongera muki ekyo mugasho ebintu bibeire atkaje osheme kongera in terms of quantity and quality. Bishop Johnson Twino Mujuni yagarika yashaba abakristayo okwebuza ngo kubataruho hense kaferi rweki rero answer yakyo egire kiyagosa. In other words, hatugaruka mu kibuze omutu kurotarabereho esenge kaneza kuferwa ki otimutse mukono kurotarabereho shona nyoko bakana baza kuba baferirwe baro kuratara kushiri akana aza kuba aferirwe. Honorable Agasha Juliet Bashisha oli omunyishengero mukyara ahabwa Mitoma district yasima mukuru w'ishomero erya Sazinga Primary School na nabashomesa ahabwa omurimo mulungi ogubariyo nibakora ahishomero aho yagira ngo nibabesiimisanka bebembezi babo mabazire agushomesa abana noni intamburo mu mashomero neri izuba hina indiyo ni gatakashira nkanizire natayira ishomera aha natayira klasi ya P7 niyo natayira muyonka kandi kinagace gasima ishomerere wahika muno manyabo ngo bakabikwata for granted wano ndabana bogamba jo rujumu bunozo mu private konga bahano bagamba even better than aba private. Oguya yongera yahanangiriza abanyamitoma okugumana bakoso obuhereza bwa government obarihihi ngwakuba government ino obuhereza burungi akuse bahano ben wanje kamusango mu irwaro kandi sinakundire akaba nasasa kunka kana sima government akuba kagira gutaratembera nyonyo kuzaheru yazamurago yakirayo so amarwaro gitu ga government hine kigaru gukora kucira nangomwe nanogo okutwara heru yihanga nimba saba mugume mukoresa service zito zuruho. Bishop Johnson Twino Mujuni yahanangiriza abakristayo okwezereka munonga bakareba kangu barwaniriro bukama bwarahanga ngwakuba wayo kwatarahanga tine cyo rukuferwa akaiza kutufera imwe basazinga okorero hanga konkani kushaba mwikirize abazungu mwikirize toine cyo rukuferwa waweza kusunwa imwe bana yonka zunwa ndio msini ya kana kinana mukaga tare cyenda fere abamwaba abagengo ito tukuza kujunza kumunsi nza kuryense nza abamwita bakibaho bakeba mukuru w'ishomero rya Sazinga Primary School Matsko Richard yasima umunyambabazi Benson Mugisha ahabo mutima mu rujyo gwayorekira ishomero akurabira mu kubombekero buraro bw'abojo gate y'ishomero hamwe na nebinde bariyo nibakora ishomero basakutebekanisa ishomero fundraising rugogoma ya birucumazo cyo kwa kashatu umwaka 2025 kandi ya jumsente za mizinganya milioni 85 ezabasekuru mu mukombeka ndo mu yabojo kandi zikaga kufika yaka yagumizamu yagendera aha mukoro gwo kubatiza Bishop yashababema habayemerera abantu mu dini okurebeka ngo bakora kacana kahango okwegesa abane dini ngo ubundu bakakorana bamanyarahanga kandi bari kumutina mwazara abana ba Ikigo cyanyu cyo kuburura ikigo n'ubujunane zuba aricyo n'icyo kubakuza bari kumanyana ubugwikiriza kwabo Mujuni nicyo kuzuma nicyo shukuru umagarage kanisa n'ubusa Gasha kwa Olivia na Sasra umulumitoma ahabwa Tayari West amakuru kurubwa